ibijyacu bitarondoka, utibura, ukadandaza, ugasuzugurwa, ugafubura cyangwa ukaja kuraguza, ugakorokerwa, ntiwumvigwe, biriya bintu byose uyu munsi birakubako mu izina rya Yesu. Abagusharitse uyu munsi barakubako mu izina rya Yesu. Baba ukorerwa uhereye umunsi uzasubira kukorerwa mu izina rya Yesu. Niba wari mu bukoti Yesu aje gucana uyu munsi ndagukura mu bukoti mu izina rya Yesu. Abakozi ahegereye iminsi itatu utaramwishyura yaraza agasambura ibati kandi iyo nta n'ipurafo yarimo. Nturye inyama wewe umva ndiko navuga ubukoti bakati ndakura mu bukoti mu izina rya Yesu. Ukumva umengo ni normal nuko utakose je narakose. Yesu aje gucana. Amen. Uzariko ratonda akutelefone akwishyuza yewe hangora umva niba ari umwenda w'amadeni umwenda w'amadeni wakuvako mu izina rya Yesu. Niba bakuheraniye nabo barakwishyura mu izina rya Yesu. Arabagutuka uyu munsi barakuvako mu izina rya Yesu. Amen. Arabashaka kusamburira urugo uyu munsi arakuvako mu izina rya Yesu. Ariko rero ni cya gikomeye no kutizera. Amen. Ubwira ukwizera mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba wakoreye ngo ibintu byose gusambana n'icyaha cya mbere, kwica n'icyaha cya mbere. Oya, icyaha cya mbere ni kutizera. Yesu ashimwe cyane. Kutizera si ukwica umwami w'umukiza. Bariya bantu bakoze bwa mbere kiya nicyo cyaha cya mbere. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibindi byaha birakurikira. Turi kumwe nakura kamenye. Yesu ashimwe cyane. Kutizera si ukwica umwami w'umukiza n'icyaha cya mbere. Ibisigaye bikurikira nyuma no kutababarira no kudaharira, ukutidegebya, ukwica, ukwiba, gusaba, gutikiza, ibyo byose abagikoreye uwo munsi birava ku buzima bwa mwizina rya Yesu. Hari kumugere cyangwa cyo muhanuzi ni byiza yuko umenya ijwi ry'umuvugishwa wawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Soma muri Yohana 10 bere kuri 10 ariko ntabwo twasoma hose uko biranditsemo. Umwungere amenya ijwi ry'intama ziwe kandi intama ziwe ziramumenya. Yohana kuva kuri 10 niyo avuga. Yesu ashimwe cyane. Abumva ijwi ryanjye bazamura ukuboko duhereze Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Umva Imana ikiragenda kubariri. Imana ntiyemerwa na bose. Unyumve neza. Imana ntiyemerwa na bose kuva kera kandi na n'uyu munsi niko biri kandi Imana data yaduhaye byose. Umva Imana yaduhaye ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Imana yaraturemye nta kitaduhaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Niyo yaturemye mwabo bayiremye kandi abayihakana. Yesu ashimwe cyane. None Imana yaguhaye byose ushaka wabibwe na bose ijana ku ijana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Nabuza mukiri uzemerwa na bose ijana ku ijana. Bazoga ngo wabikuye mu kuzimu abyo wabitune kuye muri isi kigobi. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi abe Filipi 2:8 imikete numa Pawulo ariwe Paulo yandikiye abanyakigobi hano mu izina rya Yesu. Yumuse yandikiye mu izina rya Yesu. Ku cyambere yicishije bugufi, icya kabiri agagambuka gushika pe, icya gatatu gukanda apfa uruvugo ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo amahanga yose indimi zose zatume zivuge Yesu yuko ari iki? Ari umwami. Ndio wakurusha bari badufashe muri iyo ndimi kandi abivuge. Kandi indimi zose zize zaturi ko Yesu ari umwami. Kandi